Mitino ya mwaki ithiete na mbere na gutumuka guku bururi-ini na gutiga hathara nene ya ikuũ na uthukangia wa indo utangitaririka. Ũũ nĩguo kũrahanaga hwaĩ wa ira itũra-inĩ rĩa Kawangware mũciĩ-inĩ wa Nairobi, thutha wa mwaki gutumuka nyũmba-inĩ ĩmwe na gũtamba mũtaranda-inĩ wa nyũmba iria iriganĩtie. Mutino ũyũ ũrerĩkana waya gũkorwo ũracũngĩrĩirio nĩ mũtuthũko wa mũtũngi wa gasi iria irakĩrĩirie gũtamba kwa nenembe cia mwaki. Nasikia manduru nje, sisi kutoka, moto imewaka kila mahali. Sasa tukashindwa mahali tunakimbilia. Tukaanza kungangana na hiyo moto, kungangana, wazima moto kukuja hawana maji. Sasa sisi tumeshindwa, tunaenda wapi? Nimekuwa affected, naishi pale mwisho. Nilikuwa nimekaa kwa nyumba, nikasikia nduru huko, moto imeanza side ya nyuma. So nikitoka, moshi ilikuwa imejaa kwa nyumba, vitu zimechomekewa, sijui hata mtoto wangu wako wapi. Aikari magĩteithĩrĩrio nĩ anake a itũra nĩo marateithanagĩrĩria kũhoria mwaki ũyũ, makĩhũthĩra ndoo cia maĩ ona gũtuĩka mareigaga ũgwati-inĩ mũnene. Ngari cia kũhĩtana na mwaki cia kaunti ya Nairobi irakinyire icereirwo na ona thengia wa gũkinya irokire itarĩ na maĩ. Tunapigia watu simu na tuambia hakuna mafuta. Nyumba zimeungua hapa Kawangware Muslim, nyumba 250. Vitabu za watoto zimechomeka, mattress za manguo za wamama zimechomeka, wamama watalala nje na hiyo ni makosa. Hakuna kitu watu wameokoa kwa hii area yangu. Kwa hivyo kitu ya kwanza, hiyo ni kitu ya kwanza nasema, Sakaja mambo yako haiwaka. Waithaka iko tu hapa karibu. Na kuna kanini ya kuzima moto iko hapo. Mbona watu wafanyiwe hivi? Zima moto ingine ya pili ikakuja, hakuna maji. So tunaomba serikali saidia, kama kungekuwa na maji, at least nyumba mingi hazingekuwa affected. Saizi watu wengi hawana mali ya kuenda, hawana vitu, kila kitu imechomeka. Hii ni serikali gani shuali? Kama hakuna zima moto, moto imewaka like 2 hours, hakuna maji, hakuna kila kitu. Ureganyeku wa motungata ma kwĩtana na mĩaki kaunti-inĩ ya Nairobi na ngari cia kũhoria mwaki gũkinya itarĩ maĩ nĩ ũndũ ũmwe ũrakarĩtie aikari na gĩkĩro kĩnene, makiuga hathara ĩrĩa yonekete nĩ ĩngĩranyihanyihirio akorwo rũhonge rũrũ nĩ rũraruta wĩra na ũigĩrĩki kũringana na matanya ma mũingĩ. Mbele ya Mungu hiki chote ingekuwa imehapena, tungeweza tu sasa tungekuwa tumemanage kukuzima. Sasa chenye tuna request au sasa wamelala vitanda zao, wanasikia usingizi uko vizuri. Sisi wenyewe tumeathirika, sasa tuko mtaani, hatujui tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Kesho wanataka kuja hapa, alafu watu wanatusafisha roho na mataotao. Kesho tutaki hizo mataotao zao. Afadhali ishe tu hivyo. Tujinganganie. Kitu kama hii inatokea, hawezi kuja kwa ground. Manze sisi tumengangana na hii moto kuanzia mwanzo mpaka tunaona nyumba ikiisha, unashindwa utafanya nini? Gari zimekuja hapa, zimekuja gari 2. Hizo gari 2 hazina maji. Mnamoka kidogo imeisha. Maji hata hii plot iko hapa next ndio imetusaidia. Watu wameumia hapa hivi, watu wamepoteza vitu zao. Aikari marahoya andũ a wendi mwega kumakuatha magĩkaĩra thirikari ya kaunti ya Nairobi kumakinyiria ũteithio. Rĩrĩ mararĩra mĩtaratara ya gũcokereria mĩtũrĩre yao. Hatujui tutalala wapi, so tunafikiria tuende huko kwa uwanja tulale na hii baridi. Moto hata bado haijazima kabisa, mattress zimechomeka, blanketi zimechomeka, nguo zote zimechomeka, kila kitu imechomeka. Tunashindwa tutafanya nini? Sasa sisi tumeshindwa, tunaenda wapi? Serikali afadhali mtusaidie, tuone vile tunaweza pata makao ingine. Nyumba zote zimechomeka, mattress zimechomeka, vitabu za watoto zimechomeka. Sasa serikali mkiwa na uwezo mtusaidie, tuone vile watoto wanaenda shule, vile sisi tunaweza pata makao ingine. Oho marenda thirikari ya kaunti gũteithĩrĩria marĩhi ma arĩa maragurarire mũtino-inĩ ũyũ. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.